ebra Sompa TV so na kasie ebebu fompa ade ade ncheche na atwa no ho ewo Sompa 93.1 Kumase na yennuanom a ewo enkranza nkezi omoso etie kasie bi ewo 90.7 yekɔ sunwane ene ne mpɔtam nso so a Sompa sunwane 98.9 ena yetie kasie bi na yede afiri ho ensam dodo no a ede ne yaboaboa no na yede besomo se ohoho ensam mo yede ebrawo adwumere do nsia kasie mu ne tofa bo ebini na yekɔ IMF fo akache a IMF mission chief Emma woman Ghana ensambay eni abasobodi ensambay eni wodi ama Bank of Ghana eni aban yekɔ wo fen so a omafo dodo no a enim se efiri se dwamra kantan nana wakɔ akura no ama wo fen so se yedi wo hene foforo beba no eno so akɔ asam foforo maburu ene nananom bi akɔ asetena na edibei ena epiapiem se adahuruma ka wonhwe na wo medi wo fen so akonwa emfa emma bomo IMF fo odofo eno ena edi kai eka ye no na sabre no se wodi wani echirem ewo Ghana amfo so akache ewo tema ene ne potamu a watwoka tatententen bi se maburu wo ho onya hwe yie efiri se wafa wafoforo a mo mfa ma wo mo so ekoba ne sa ebe ha adwini yie papa obi anim se vigilantism no yatwam dadada no ne landguards no na wodi wani echirem ewo gomua ne patam ho a yesi ekoso pa enam so amade hye ene nananom eso edi yaw enya asem keto akura omapani da na John Dramani Mahama srem se jata sabre no wonde tu franka na wode ama NDC amanyokuo no osekia ne ke Ghana fo nsanye ne mugidie fo man enhye ne nsa na basobode bai enekuo bi ede ama no wei ene afoforo bi ka ho ene eda no kase na yede abesomo anwumere no nsia kase emu orofo yenye bre na yentie kase ni mu ensem ofori so aboaje animidin obi anim se aban beko aban ebeba na yeka IMF a enya aban a sabre wote akonwa so no nko a ena IMF yi wakobie abandada kofo prenso woko IMF ni bi na ni nyina ne se o man Ghana duru ba bia ye pa ye ho ye hu ya sirim o man enwoma bi enko na enwoma bi asan aba yesika sam ato ape amanyoma nyina jesrepe agempataku akwan a enye asupiti mu nyuro so anu so akoya asem foforo ene oba konfo no chekura no a empa yarefo beda so anu so akoya asem foforo pa o man yetumi ehunu de ekwakosie ne sa yonti ena abedi ne hokodom IMF na amobra ku no omo de omoji obia enu ti Ghana fo sa akoye no omoje ye fe so pa orofo sabre no IMF mission chief ono ene Steven Randet wodi abasobodi akase pa ade ema abanya wote suyi ene Bank of Ghana se dwumadie bia wasese ama o Ghana sabre no kakra akokode num show ye fa yentoma pa ade afra no amanyoma konkan pa na wabra Randet ye o church nsemu no sei eno chirem efae. We have been engaging very closely with the authorities on program implementation, and I'm very pleased to announce this morning that we have reached a staff-level agreement on the second review of the program. In terms of the next steps, and given Ghana's strong progress under the program, it is important that the authorities reach agreement with their official creditors on this memorandum of understanding that I talked about earlier, and we look forward to the authorities' continued efforts to reach this agreement, and the other creditors as well, in line with the program parameters. Pani pa yate no kan mission chief Emma IMF a no na Ghana ha no ye ka IMF a wotua no enya asem keto akra wodofo ye to akase no so na ye dia mamo sabre pani pa no na Bank of Ghana wodan no ene NS Addison na ne nsem wodi atodwa nyina ne se Ghana ha no ye ko akoyanim na se ye kasika pa dia o man Ghana no eduru ba bia ya na ahokyere kakra ewo Ghana sikasem so na sabre ide o man Ghana no ba bia ye keka kro no
na kyerɛ foreign exchange reserve no sabre babi ahwiri agina no pa was 6.2 billion US dollars ye every April bosomi enum no fiempinu ani adwenu nan no na kyerɛ enyoma atumi ejeje ye papa eno ti say ye de ye no ebeto obi so se womra no no ankasa emama boaye no epo so omo mbaboa no kra no munya maaye kra no a sabia ku sabia nya do di obabu ama wagyaw nan no na wankasa wagyaw nan a na kamaye se keye pa eno ti wa bra Bank of Ghana no governor or the ensem etutu dwa efa Ghana sika sem hono Dr. Ernest Adese say enoche nisim FI. During the first quarter of this year, this progress has continued, although we have witnessed some slowdown in the pace of disinflation, primarily due to a variety of factors, including adverse base drift effects. The expectation, however, is for the disinflation process to resume in the second quarter of 2024 and beyond, driven by continued maintenance of a tight monetary policy stance. Our expectation for end-year inflation of 15 plus or minus 2% remains unchanged. Penny and what ten or no ena or your governor Emma Bank of Ghana, Dr. Ernest Adese ne ena yekuti yeno. Or for Bema beye binwa maye nina enuti kakra Bema wayeno yamani mo ene jo nina ne se. Oma penida na John Dramani Mahama Slim se jata woman obefaye na nyamene nukura nimni di obeye yeno sabia ku sabia nyado enye nipa no nyina na betumi apewa asem na mmom obeye bi pa na sabre wono na etu franka no de ama NDC amanyoku no se de obeye ya Ghana fo ani gye ne ho no komosan fa tumi hye ne sa na ka de wantumi anye no wo mra meye ma Ghana fo na Ghana fo nyina ani enso no mani enye everisa say ye ka o mampani pa de a John Dramani Mahama nanu masem ene se wono ena sabre de Ghana ehye ne sa ye betumi akon ye de akọ yanim pa onofo Africa Heritage Award a ekọ so e wo Nigeria memo group on Lagos ena o mo bo na baso se o man Ghana no wo beye bi pa etotoi na de ma o ni eso ye eje ne ho empo se mfiem pinu ani dunsua ye to aba na penche kakra ba mu na ye de kọ na oje mu bokọ no eno so aya de bia nani eje ho pa na wo mapani John Dramani Mahama waji award no na wode ne kasa ye egu fom no na asem o kan ye nyina ne se ewom se wo man no yanka ne asem enyina so na bie mu kura ne sika asem no enkoyie eno ti se Ghana fo nya ne mu gidie na wo toaba de ma no pa de a obehwe na wamanwoma akonanim na Ghana fo nyina ho ahenha wo mo ewa dwuma sem ani sika sem ani mpo enwoma bi ebese ebefata se oman enya bia obetumi de akonanim se suku ni adan no nyina no obeba betoa so amana ye kama pa wa baso bodie nimu no na ye na hoho a se ne nyuma pa wo beye ye no eno ti na sabre Africa Heritage no omotwe yi no na mpo omama na award a etese omapani John Dramani Mahama na no ye school that you go to learn how to be a president, and when the mantle falls on you, you need to leverage everything that you have learned in your growing up to help you to be successful as a president. And you must always remember that not any one person has all the knowledge in their head. And so you need to leverage all the mental resources, human resources that you can find to be able to make a successful presidency. I dedicate this award to the team that helped me day and night thinking through the challenges that we had as a country. And we went through quite some difficult times. We had a power crisis, we had an economic crisis, and one had to really be innovative and creative thinking to be able to steer Ghana through those times. I'm inspired by this award because not everybody has the chance, the opportunity to be president twice.
Incidentally, I'm standing for elections again. And it's God who gives that opportunity that you're able to reflect over these last 8 years on things that you did well and things that Any a wote ye Omapani John Dramani Mahama Srim Sejata Wabra Africa Heritage Award of the man no na woda wo mase na woda sansem we nyina edi eduru baabi aso woni enso ade a okraman enye borga dwum na okwa dandan ho apagya nan no adwonso da bi wanhwe ye untumi ensan enkofie na de na si sekere jamase ama twene ne atumpan ana adanu fiada ewotema wabra projo afahye no ekoso no na emrante ne maba wa no de omani agi yie papa na ene ekoy wo mabloko no ene omoji omani a na wobinim de ekoso bayira homam ama bayira no amo akese na ne asojafo eye wadwene se basabasa yobi ekoso no omohwe na ne omaka mo omodam na nyoma atumi akonanim ene so ebo wase ebo kase pampam wo duru baabie no na temamufo no peso musane gu asojafo no so a enya asem ketwa kura eno na sabre no tema naval base Ghana Armed Forces so sabre won krata watwero ne tenten na wodi aba abonten ne se saanyoma ense emfra ekopso no omudu omani kotua bi se omohne santem no ena hwe omudin na se saayo no bi ekoso paade a ombetro mo mema sempa ede amawo mu na empokura no sade omo kaye omo de koye timamufo atoto boodi bomu ese ka no na empokura no wo mu krofo mienu bi a amofo so prepare wo mu asabire no wodi wani echem o Naval Base Medical Center no ewo tema wo mu kwaje ayarehwe no a sefim yi papa se ye ka soja no a o man Ghana o mu na boye ho ban te ko ba system amufo se musane mo ho oden na moye mo adwensa batoto bo na mo de ahoma adwena wanhwe ye dakubi no ye ntia asem de krata atentente o motwro e de aba ne se adese wo sa atema ene ne potem ho no nipa bonefo sem o mo ye no mo mo nye biem na o mo ye biem a o mo betu o mo hofo enya asem keto akra mizo drink ene 5G meza ena sabri waso yasene na 21st Kennedy the sciatica expert omuso edi emutintiman pa sa ena 3 bar center 3 cook capsules cook master orofo yedi 2 cook na se enya asem ketwa se oba wo man Ghana mu ha empempi no ya na yedwene wona sabia ku sabia nya ado wo musika sem enye ho ene ahiafo ide omo ebrepa wo man mu ni nyina ene se sabre panipa wono ayamrahye bedwani ewodai ena dia baba tudwa se panipa wono ena scholarship secretariat woda no registrar no Dr. Kinsley Ajiman enwoma bia ense emfra ena woyo eno ena Roxen Nelson Dafia Mapo ede kwadu ebono se emobro wafo sika ya se kode mabwo na empo wonya scholarship no mso ekosukuu no sabre adefo sikafo emeya ena wode scholarship no emabwo mo eno ena watwe aban no adwena si so se ka hu behia pa se wode di dibre no ebeto ho se sabre wo ye registrar ede ema scholarship secretariat no efri se sika bia eyira fri ho no anu edri ye papa ni nyina ne se de hano pa kese baako ene se wo mo a ekom de wo mo na empokura no oni abusua o ma me ne wo papa nyina agu agya wo mo na ka ye betumi ede sa scholarship yi ama sa oni buefo mobro wafo yi no asikafo ma ene wo san de ema wo mo a ne tiase eno so no aya asem bi wo ho eno ti on de ada woro ma for slap ban se Dr. Kinsley Ajiman on fani di bra no to ho na ye hwehwehwe ne nyoma mu safata se ye sai ede dwumadie no emanoa na ye de amano Nelson Roxen Nelson Dafia Mapo yentie no but the scholarship secretariat none so it's such a big problem and that is why the minority is saying that interdict the man
and asked the Auditor General to conduct a special inquiry or audit into his activities between when he assumed office and when he will be interdicted. Because you see, if people conduct themselves like this in public office and there's no consequence, they consider themselves to be in a comfort zone and will perpetuate in their act. Look, Dr. Ajimai cannot say that there's no law governing what its conduct in public office. We are in public office. You are enjoined by the LI 2378-2019, the LI underpinning the Public Financial Management Act. Whilst as a leader of the covered entity in disbursing public funds, you ought to apply certain transparent guidelines. Then you won't. And you call into programs and say that now we need the law. No, the law already exists. We may not have a law covering your entity as a scholarship secretariat. The parliament approves funds for you. And when those funds are approved, you are enjoined under the Public Financial Management Act to apply the funds in a certain manner and account for it. You don't apply it capriciously to your whims and caprices. So my comments on this matter will be very brief. I share in the earlier submissions, and I support the call that it should be interdicted immediately for a special audit to be conducted into his activities, and then we can take that from there thereafter. South Day or no, and I Roxanne Nelson Dafiamako, and I was say Sabri no registrar or no, and da scholarship secretariat no. What for the different to one you may be in San Frano, you're showing you mum kakra if you say, and you may be a boy, Dr. Kiss Ajimai and Soini Crano, and Tika Onfa, the Dibrano, and Fa and Tuo. Ye qua and free man temu. Na was Rukoko Kono Amanyukuno, there were Bob Dom Anno, Emma Mano, and Asabri Wakasano, Madame Charlotte Adua Entry, Na Semina, and say, Masu Ekobie, a Masu Ayebie. No any Beijing conference no the member betumi aye no e ma betumi ayo e ma no so gusu asabri oyo na asem aboka nyina na se wasuruko kroko amanyokuo no e wo se ye ba omo aba so pa na every se omo be fa wo man no se ye ka suku sem pa dia ene osuko kroko wabo no homoden pa akwanya wo yo ene nyoma bia ese efata abai no eye na ebebo temamufuo na bebo Ghana mamu nyina no wasuko kroko amanyokuo no eyo ano te ho behia se yem wo monto aso na break the 8 no emra so na asem wo ka nyina ne se emra se badwani ema adehia ewo gomo central honorable nana aye na asem nyina ne se omafo entoa ne so na wonto aba emfama no efri se wo hwe maami ya enwoma wo ye ede boatimamufo no police ya binom ukọ soja omukọ immigration omukọ one sefata say wo hua adwuma no so a maami sabere wo bɔ ne homoden pa orofo suku dan ya wo sisi no ni nyina no ama omanfo dodo no a na wani age maami ho na Central Regional Women's Organizer ema wo surukokoko amanyukuo no Madam Charlotte Adua Entry wa bra wo boye maami abaso no ya twa bi gumpa wa so Obi ka di metro maza miliki ya mekada mo fama o te ka che ko fu misi dubi health insurance ko post ni ko fu mo be no nyechi ni ni ta ni tu obi o fu de wo ye bia bia utu ye obi no to ania futuma origu o central asumdiri constituency na ye ni chairman Oman yeti more for more. Later the house. Now only couple was eighteen couple na mini. We so we on one of the one central. Na ne ye ni to go stop. Now pay license so any money to the office and no there is space available. And a transport minister. Any a wote ye the oboaboa ema edom ano ema wosurukokoko amanyoko no ewo gomua osam krum Madam Charlotte Adua Entwine na yekoti ye no na emrache badwani ma de hye wo gomua central ono ene na aye kwansa ofa akonya gwe so na omafo nsem bia wo ka ede to no so no oyine ho ano
Otune bi a wan man ku ene oye no pa wo no tifi. Ebi tan bi a na wo afro wo. Sa ben ene bi na na ku ye ne. But you must see the way that you are for. You will see the way that you are mine. The son said, MPP, I'm more than a pro. Let's young be able to now the Japan which you warriors, we are with them. I open up Catalan, said a chassis. I wish you are for a man in Sydney, the German. Say a young man, I ever put your man, your children. House to house, and they say they have a campaign. Room to room, farm to farm, market to market, house to return to room. I'm sorry to I'm sorry. Police station to police station, mosque to mosque. Then say you said you are near blood for Pekasa, or Betsy. You said you'll be an wolf. Honorable Nana Yakwansa or no and a Yambrasha Baby ma de she Gumwa Central ne and na Yakoti yeno. Yet workers yeno so na ya diamamo wa fenso e wa santimantem papa. Na say ye kan wa fenso a na ye kan asante abakosem pa de ye wa fenso firi mu enye yie. Sabre nananom ene emabu na wo ho. Omo ni abre se krodom. Ono emabu na wo fenso kayira. Ena sabre suafo a ono ena ehwe yenu ne so no Brenda Champon was wasoma ban kakra eye wonfa aban som no ento na ka womefa dibre se wo hene na onko enko nanim ema wo fenso amamre ne amane kwanso no wo fenso enko nanim se ye ka ayensu akokɔ asona abusua paade a na ne Brenda Champon ye yiri firi mu enye wo ye de sekan de sitrodo anu ti ensa gu fom kotodwe gu fom ensa dansayam wona sama wo ka kire minister yi ene se wasoma ban kakra won fa sa dibre no ento na wo mra no mehwefie nananom aba ko na wo ya wo hina ha felo ewi isi acham o me ti ni o transfer about 80 years na o we actually no I info amba na hu Sibia na yebese se na masawa ya se uki mo anu se somebody should be abu ya fa jambo no ya kumha ko me ya o me na mai se ye papa no no omori gona funa champion se on se kai ni bla champion no am fira yin fira ayo ko ti omma boy yafo oya ebabu omma bebi ne no omuya ye engineers ti bese babu babwa mantia no babwa Krono ma itu babwa to ai ba ja pono me papa ti wona ile to no babwa krum ha akodi kwa diado ofili ayin fia ayo ko no ye di ye ni popa no ye oba bua so wa bua ya amakro no de enyem kutu ko ma di ma so ti an so onu kwa di yan kuma fo ina ya ho se bla chapo no me di pelen tu me papa no au fly is all ko omra mo boy ga so di mo so Deɛ wodi dom nanim na empo wɔyɛ saa wɔyɛ kyerɛ sɛ obehia
emrahye bedwani na empo so oba befa offense kayira konwa no na nyoma ako nanim no na na se kwaku ne na yekoti ye no aha na bre ebema yede anwumere no nsia kasie yedemu asie samufo eye odimonyafo asante yeboa Benedict akoso asomua wono enene watintim kratai kama bitumi ebekenkai edemamu kuku Veronica Jando omunyina eboaye news crew no nyina eye o mafamu de se de beya enekwasi anwumere no nsia kase ebetumi abaso na me ameje bre ekenkai edemawo ose ya aboaji fosu animidin yemamu nyina mu anitia ade na yeso de akono healing point na eba 21st clinic, yes, Yatika.